Wengane zokuthi impela sibona lapha uGatsheni igagula sophongolo kwiciko likaMaskandi lahlabana-ke ngekhwantamu phana-ke emcimbini we-Mother of All Maskandi Festival emele ukuthi-ke ebehlule bonke-ke omaskandi babevotelwa njengoba-ke wahamba phambili-ke ngokwamavoti. Kanti uthe uGatsheni-ke mangaba-ke ehamba-ke ngalo-ke ikhwantamu khona phana-ke endaweni-ke yangakubo bafowethu-ke abantu bathi nje ibhupha ngakuyena njengoba-ke bebembongela futhi bemhalalisela ukuthi-ke agcine-ke ehlabene-ke ngalo-ke leli khwantamu. Kanti kube lula-ke nabo-ke abalandeli ukuthi-ke balibone leli khwantamu njengoba-ke libhale phela-ke igama lakhe uGatsheni kwabese kwabhala-ke negama-ke lomcimbi i-Mother of All Maskandi-ke Festival kwenza ukuthi kube lula kakhulu-ke kubona-ke abalandeli ukuthi cha impela-ke babona ukuthi nali-ke leli khwantamu-ke impela-ke esasimvotela kulona. Bafowethu uGatsheni uthi impela-ke ubonga-ke akaphezi futhi-ke usola-ke imilomo-ke ezinkulungwane ukubonga-ke kubo bonke-ke abantu-ke abathi bamvotela kuwona-ke lo mcimbi. Bafowethu kulezi-ke izindaba-ke ezinhle mangaba-ke abantu futhi beqhubeka bejabula-ke bebona phela-ke amandla wabo ukuthi cha impela-ke azange-ke aphelele-ke emoyeni. Mina ngimbuzo ukuthi MTV ngithi nja-ke ngehle ngobonda ithi bana yona ivideo elandelayo.